Na Drini je srpska vojska zaustavila Poćorekov prodor, ali je iz te bitke izašla izmorena, mokra, gladna i skoro bez artiljerijske municije. Na Mačkovom kamenu borba je dostigla vrhunac. Srpska vojska nije slomljena, ali je krvarila do granice izdržljivosti. A onda je počelo povlačenje. Ne taktičko pomeranje na jednoj koti, već povlačenje čitavog fronta, vojske, komore i naroda pred austro-ugarskom balkanskom vojskom koja je verovala da je Srbija konačno pred padom. Zapratite Vision Gate Studio, jer veliki rat pratimo onako kako se zaista odigravao. Posle Drinske bitke, srpska vojska više nije mogla da ostane na starim položajima. Nedostajalo je svega. Granata, hrane, obuće, odeće, šatorskog platna. Putevi su bili pretvoreni u blato. Vojska se mešala sa izbeglicama. Komore su kasnile. Jedinice su se povlačile pod borbom, a moral je padao. Austro-ugarska balkanska vojska imala je jasan plan. 5. armija generala Liboriusa von Franka trebala je da ovlada visovima na desnoj obali Kolubare i obezbedi prugu Obrenovac, Lajkovac, Valjevo. 6. armija Oskara Poćoreka trebala je da se grupiše oko Valjeva i udari preko Maljena i Suvobora. Grupe Šnjarić i Hauser na Gornjoj Drini imale su zadatak da uznemiravaju užičku vojsku i prete srpskom južnom krilu. Na srpskoj strani front je bio razvučen preko više od 200 km. Odbrana Beograda generala Mihajla Živkovića držala je pravac Grocka, Beograd, Ostružnica, Obrenovac. Obrenovački odred držao je desnu obalu Kolubare, od ušća u Savu do ušća Marice. Druga armija vojvode Stepe Stepanovića držala je front od Marice do Grabovice. Treća armija generala Pavla Jurišića Šturma držala je sredinu, od Grabovice do Kačera. Prva armija branila je pravce Gukoši, Mednik, Baćenac, Ruda, Maljen. Južno krilo zatvarala je užička vojska generala Vukomana Aračića. Ali najteža tačka fronta bila je prva armija. I upravo tu, u najgorem trenutku, dolazi Živojin Mišić. U noći 14. novembra general Petar Bojović je ranjen i napušta komandu prve armije. Mišić preuzima armiju u pokretu, kod Ribnice, među kolonama vojske, komore, ranjenika i naroda. Shvata da ako vojska nastavi da se povlači glavnim drumovima, pomešat će se sa narodom i izgubiti red. Ali ako se vojska izvuče sporednim, težim pravcima, a putevi ostave komori i civilima, neprijatelj će biti uvučen u istu zamku. Austro-ugarska vojska će napredovati, ali će svakim kilometrom biti sve umornija. Austro-ugarska balkanska vojska kreće u opšti napad. 5. armija pritiska Kolubarski pravac. 6. armija gura prema Maljenu i Suvoboru. Na srpskim položajima počinje borba u blatu, magli i vodi. Srpske armije drže položaje, ali sve teže. Druga armija vezuje neprijatelja na severnom delu fronta. Treća armija zatvara sredinu. Prva armija trpi najjači pritisak na pravcima prema Suvoboru i Maljenu. Mišić ne gleda samo svoje rovove. Gleda šta se dešava iza neprijateljskih linija. Poćorek još napada, ali se već troši. Čovka mora da se drži po svaku cenu. To je ključna tačka na desnoj obali Kolubare. Uz Čovku i Vrače brdo, ona zatvara prostor koji neprijatelj mora da probije ako hoće da razvali srpsku odbranu. Pod jakom unakrsnom vatrom, srpske jedinice drže liniju. Na Vrače brdu gine Dimitrije Tucović.
Bitka se širi duž Kolubare i Ljiga. Austro-Ugarska 5. armija pokušava da ovlada Visovima i obezbedi komunikaciju prema Valjevu. 6. armija pritiska Planinski front. Srpska 1. armija drži pravce ka Gornjem Milanovcu i Čačku, ali svaki dan postaje teži. Plan povlačenja predviđa liniju Golubovac, Prostruga, Rajac, Suvobor, Babina Glava. Ali Nišić vidi da ta linija više nije dovoljna ako je 1. armija već na ivici izdržljivosti. Sa njegove tačke gledišta, najopasnije nije samo to što neprijatelj napreduje. Najopasnije je što srpska vojska može izgubiti sposobnost da izvede protiv udar. Napad Obrenovačkog odreda, potpomognut 2. armijom, ne uspeva. Istog dana, središnji deo fronta 1. armije biva probijen, a austro-ugarske trupe izbijaju na Suvoborski greben. Ako se 1. armija zadrži na vododevnici Kolubare i Ljiga, može biti razbijena. Ako se povuče bez reda, front može pući. Mišić donosi odluku koja izgleda opasno, skoro drsko. Samostalno naređuje povlačenje 1. armije na položaje zapadno od Gornjeg Milanovca. Povlačenje počinje rano ujutru. Zaštitnice zadržavaju neprijatelja. Jedinice se izvlače na nove položaje. To nije bekstvo, nego organizovano odvajanje od neprijatelja. Mišić sada dobija ono što mu je najpotrebnije – prostor i vreme. Stižu izveštaji koji menjaju sve. Zarobljenici i prebezi govore da je stanje u austro-ugarskim jedinicama očajno. Vojnici su premoreni, hrane nema dovoljno, popune su vršene više puta. U pukovima je sve manje oficira, bataljoni su oslabljeni. Neke jedinice vode mladi oficiri, a čete podoficiri. Mišić u tim izveštajima vidi ono što je čekao. Neprijatelj je ušao preduboko. Mišić se okreće svojoj armiji. Više ga ne zanima samo odbrana. Sada priprema udar. Njegova ideja je jasna. Ako je neprijatelj oslabljen, ne sme mu se dati ni mira, ni stanka. Treba ga napadati svuda, na svakom mestu, dok se ne uništi njegova sposobnost da ostane u Srbiji. 1. armija počinje da se sabira. Moravska divizija 2. poziva, Dunavska divizija 1. poziva i Dunavska divizija 2. poziva dobijaju novu ulogu. Više nisu samo zaštita u povlačenju, postaju udarna grupa. Težište 1. armije pomera se ka desnom krilu. Cilj je koncentrisan udar na 6. armiju, koja je razvučena na širokom frontu. 2. decembra austro-ugarska vojska po prvi put zauzima Beograd. Zapratite kanal, jer ovo je trenutak kada Kolubarska bitka prestaje da bude priča o povlačenju i postaje priča o jednom od najvećih preokreta u istoriji ratovanja. Prva armija kreće u protivofanzivu. Sa položaja zapadno od Gornjeg Milanovca, srpske jedinice napadaju ka Rajcu, Suvoboru i Gukošima. Dunavska divizija 1. poziva, Dunavska divizija 2. poziva i Moravska divizija 2. poziva kreću preko teškog terena, ali sada sa drugačijim moralom. 2. armija Vojvode Stepe također prelazi u napad i pritiska delove 13. korpusa i 8. korpusa. 3. armija generala Šturma drži sredinu i podržava opšti pokret. Na severu, odbrana Beograda i snage na Kosmaju ulaze u sve žešće borbe. Austro-ugarske jedinice su iznenađene. Očekivale su iscrpljenu vojsku koja će nastaviti da popušta. Umesto toga dobijaju srpski napad na širokom frontu. Borbe se pojačavaju na planinskim pravcima. Oko Rajca, Suvobora i Kremenice, srpske jedinice guraju neprijatelja sa položaja na položaj. Austro-Ugari još imaju artiljeriju, još imaju brojnost, ali više nemaju ritam. Mišićev udar nije samo fizički. To je udar na komandovanje. Borbe kod Kremenice postaju krvave.
Moravska divizija prvog poziva i Timočka divizija prvog poziva ulaze u žestoke okršaje. Položaji se uzimaju pod vatrom. U borbama gine Milivoje Stojanović Brka, komandant Gvozdenog puka. Ono što je do pre nekoliko dana izgledalo kao austro-ugarska pobjeda, sada se pretvara u opasno povlačenje. Prva armija nastavlja gonjenje. Pritisak se širi. Druga i treća armija prate opšti pokret i ne dozvoljavaju neprijatelju da se stabilizuje. Austro-ugarska šesta armija sve teže održava liniju. Poćorek naređuje povlačenje. To je priznanje da je ofanziva slomljena. Šesta armija više ne može da drži položaje. Peta armija više ne može da ostvari prvobitni plan. Austro-ugarska vojska, koja je u novembru verovala da ulazi u završnicu rata protiv Srbije, sada traži put nazad. Srpska vojska nastavlja gonjenje. Valjevo je ponovo u srpskim rukama. Austro-ugarske kolone se povlače prema Savi i Drini. Pruga Obrenovac-Lajkovac-Valjevo, koja je trebalo da bude kičma njihovog snabdevanja, više ne može da spase operaciju. Ono što je počelo kao protivudar prve armije, sada postaje opšte gonjenje neprijatelja iz Srbije. Front se približava završnici. Austro-ugarske jedinice napuštaju položaje. Srpska vojska vraća prostor koji je u novembru izgledao izgubljeno. Beograd, koji je neprijatelj zauzeo kao simbol srpskog sloma, sada postaje simbol njegovog poraza. Beograd je oslobođen. Kolubarska bitka je završena. Srbija je pobedila u trenutku kada su mnogi očekivali njen pad. Ali ta pobjeda nije bila čudo bez plana. Bila je rezultat teške, hladne i rizične vojničke odluke. Zato je Kolubara više od pobjede. To je lekcija iz komandovanja. Da povlačenje nije uvek poraz i da armija koja izgleda slomljeno, ako je vodi komandant koji razume trenutak, može da se okrene i razbije neprijatelja koji je već počeo da slavi. Zapratite Vision Gate Studio, jer u nastavku serijala nastavljamo veliki rat, iz dana u dan, sa mapama, pravcima napada, divizijama, komandantima i odlukama koje su odredile sudbinu Srbije.